So what's up people, ni Jado creator nk'ibisanzwe. So mbere yuko mbereka uburyo dushobora kureba amanota yacu, ko hari abantu bansabye gukora iyi tutorial ubu buryo nyine bwo kureba amanota. Hari abantu bitari gukunda, rero iyi ni easy process kugira ngo bikunde. So before yuko dutangirana, ndagushishikariza gukora subscribe niba utarakora subscribe kuri iyi channel. So nkazajya mbazanira utundi tuntu turenze. So tudatinze rero turahita tujya aha kuri Google Chrome. Nkuko mubibona nahoze ndi gukoresha internet, twandikemo Mesa. Hanyuma turafungura iyi link ya mbere. Ikindi kintu ugomba kumenya, ugomba kumakinga sure ko ufite internet iri kwihuta. Niba udafite internet iri kwihuta ntabwo bizakunda. So urabona ko nyine njye namaze kugera kuri website, none ndakika kuri ino link yitwa exam result. Urabona nayifunguye, iyi ni ya link nari nafunguye kare, dutegereze ifunguke. Ubwo no ku bantu bafite telefone ushobora kujya muri Google Chrome, hanyuma warangiza ugasacinga ijambo Nesa. So noneho hari abantu bari kugira hano bakambwira uti badusabye username, badusaba na password. Username na password hano ntago bikenewe, ahubwo ikintu urakora uraza ukirika hanga handitse National Exam Services. Sorry. So reka twongere dukore refresh. But nkuko nabibabwiye, murabona ko iyi link ntabwo iri gukora. So hari akandi kantu kari interesting ngiye mfite, kaka link ndi buze gushyira muri comment ku bantu nyine bagashaka, kaba ariko baza kuza kwifashisha. Na ka link kagizwe n'ino IP address, akaba ariko abantu benshi turi gukoresha kugira ngo turebe amanota. Kuko ahangaha urabona nta view result link option ihari. So turategereza nk'ibisanzwe. Please make sure ko ufite internet iri kwihuta. Besides, n'ubu udafite internet iri kwihuta ntabwo uzabasha kuviewinga amanota y'umuntu cyangwa se amanota yawe. So uko mubibona, iyi ni website ya Nesa. Urabona nanjye internet yanjye iri kugenda gakeya, ariko nyine turategereza. So yeah, ndabona byakunze. So nk'ibisanzwe urakirika kuri National Exam Services, hanyuma nurangiza ukirike kuri check result. Utegereze, njye mfite internet iri kugenda gake, ariko ubwo niko byagenze. Urategereza ino link ifunguke. So guys, nkomeza kwibutsa yuko umuntu utarakora subscribe kuri ino channel ashobora gukora subscribe. So noneho ahangaha tugiye kugerageza index number zitandukanye. Urabona ko hano, sorry, ibi ntabwo ari ingenzi. Hano mfite index number ya primary, nagira n'iya secondary. Abantu muri kumbaza ngo iyi field ngo ese ngo ko ari barimo kutubwira ko ari primary levels na secondary birakunda. Hano yishyizemo, urabona ko secondary barangwa na ordinary level OLC, hanyuma ugakirika get result.
ugategereza nk'ibisanzwe. Wait, ubona ko result ndazibonye. Urabona nk'ubwo nyine bamwohereje ingoma kuri iki kigo. So reka nse n'usubira inyuma nshyiremo n'iya primary. Bigiye kudufata umwanya munini, ariko guys, wenda ahangaha icyo navuga ni ukuvuga ngo link nayibahaye iri muri comment. Please make sure ko wayifunguwe, ikindi ukamakinga sure ko ufite internet iri kwihuta. Byari ibyo by'uyu munsi. Niba utarakora subscribe, please make sure you subscribe to my channel, ku buryo n'ubutaha nzazana content nyine zihumura. So byari ibyo ngibyo.